Prva serija koju predstavljamo je Moja majka Ankara. Zuhal je majka troje djece, udata za Hasana, muškarca emocionalno udaljenog i oblikovanog teškim djetinjstvom. Nakon što je otkrila njegovu nevjeru, Zuhal, nekada poštovana oficirka, bori se da ponovo izgradi svoj život i brine o svojoj djeci. Drugu seriju vam predstavljamo Ljubav, brak, razvod. Donosi priču o 3 žene koje nemaju ništa zajedničko osim što rade na istom poslu. Drži se jedna druge kako bi preživjela nakon što im se oduzme uloge koje su sebi dodijelile u braku. Treću seriju koju vam predstavljamo je Zakleo sam se. Kerim se želio svijetiti Ećinom ocu za ubijstvo njegovog oca. Uprkos početnom neprijateljstvu, udružuju se kako bi pronašli pravog krivca i usput se zaljubljuju dok zajedno prolaze kroz razne poteškoće. Serija koja je osvojila milijune gledalaca. Alija Albora stiže iz Kanade u Albora zemlje Martina sa tijelom svog mrtvog muža i 5-godišnjim sinom ispunjavajući muža u posljednju želju. Međutim, iz Albora nema povratka ni bijega. Džihan Albora, glava porodice Albora, možda nije častotira nadužena Alijine borbe, ali odbija je pustiti da odi sa svojim djetetom. Leila. Leilin život je uništen nakon što se njen otac ponovo oženi kada Leilina majka umri. Nova žena je čisto zlo, pohlepna i okrutna. Otac umire, a Leilu ona baca na smetlište. Godinama kasnije dolazi da se osvijeti maćehi koja je uzela oca i uništila život. Nakon Čukura zaista sam mislila da ova serija neće biti tako dobra, ali je stvarno dobra. Radnja serije. Otac i sin, obojica briljantni, svako na svoj način nalazi se u sukobu koji je godinama tinjao ispod površine, a sada izbija na površinu sa brojnim manipulacijama i posljedicama. Treća serija je Falsifikator. Fokusira se na Adama, ispravnog čovjeka koji radi kao obični radnik u kovanci novca. Međutim, njegov pokušaj da iznenadi svog sina dovodi do nepopravljivih posljedica prokrenuši mu život na glavačke. On će kao rezultat toga može izgubiti posao, suprugu i čak možda i sin. Pod 8 beskućnici. Priča o borbi za opstanak i solidarnost 6 braće i sestara siročadi koji žive u Istanbulu. Oni su izgubili oba roditelja tokom jedne noći ubistva. Serija prikazuje njihove napore da ostanu zajedno i bori se kroz život uprkos svim nedaćama. Serija Bahar. Bahar je završila medicinsku školu, ali je odabrala porodicu umjesto karijeri. Na izgled sretna porodica je u Zolu, potresena je Baharinom bolešću, jedno je jedra muža Timura može spasiti. Ovo potresa njihovu porodicu, testira njihove veze. I 10. po redu je Loža Kartal, bivši policajac koji je postao menadžer obezbeđenja noćnog kluba, zapliće se sa opasnom mafijom. Nakon godina razdvojenosti od svoje djece seli se bliže njima, balansirajući između borbe da pobjegne od mafije i pokušaje da ponovo bude otac. Vaša podrška mi puno znači, pa vas molim da se pretplatite na kanal.